I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal Vukojev 89. Pojete mi sad kako su mi podučnici, spavao sam 10 sati, sad je 5 do 12, brate. Ja sam ustao oko 11 sati da bi napravio ovaj video za vas. I hvala što ste subovali na kanal, na podršci, hvala puno svim koji su subscribe-ovali, koji su lajkovali, komentarisali, šeruju i podržavaju ovaj kanal i ovo što ja radim. Ljubim vas, brat, puno. Pozdrav svi ljudi, hvala vam na velikoj podršci što ste subscribe-ovali na moj kanal. Hvala, ljubim vas, brat, puno i hvala na komentarima što mi pišete i privatne poruke što mi pišete. I mnogo mi je drago da smo nekako u ovoj komunikaciji, da možemo razmijeniti neka iskustva. Evo, ja sam uvijek za to prvi, da razmijenim s vama moje neka iskustva. I ovo što ste me pitali danas za platu i smještaj, koliko se šta kreće, sve ću vam ja sad ispričati. Ono što ja znam, što sam 100% siguran i što sam čuo od ljudi koji su tu iznajmljivali smještaj i žive u nekoj svojoj režiji, da kažem. Ja sam napravio neku specifikaciju što se tiče dolazka ako vi sami dolazite. Ovdje našli ste posao i dolazite sami i sve morate prvi put sami platiti smještaj i što se tiče prevoza do posla i bukvalno sve sami. Koliko vam para uglavnom treba za vaš dolazak prvi put na Island kao samac, naravno. I evo, ja sam napravio tu specifikaciju okvirnu. Kažem, nikad nemojte gledati da budete tačni sa parama, uvijek gledajte da imate više para nego što, na primjer, što ja sad kažem, ne znam sad koliko ću ja reći sve šta košta, uvijek ponesete više. Evo sad ovako, ne zato što ovo nije tačno što ja pričam, nego zbog vas sami, jer idete ipak u inostranstvo i najbolje je poneti što više para za taj prvi dolazak, jer ne znate što može da se iskundači, što kažu naši ljudi. Kako drugačije kažu, ne znam. Tako. Evo sad ovako, za samca pričam. Soba, minimum 460 €. Hrana, 660 €, ali hrana, to je minimum 660 €. Neko minimum, što kaže minimum, normalno se hranite. A sada, ako ćete gladovati, to može to biti i manje. Ako ćete pušati cigare, 240 €, to vam je oko 3 boksa mjesečno. Zašto kažem 3 boksa? Možda je vama dovoljno 1, 2, to ne znam. Ali kažem iz tog razloga što kad dođete ovdje, posle posla, ne znam, popit ćete, zapalit ćete, pušit ćete, to jest mnogo više i vratno se dosade, eto. Samo ćete paliti cigaru za cigarom. Gorivo, minimum 130 €. Gorivo je autobuska karta mjesečno. Ako nemate prevoz, do posla treba vam neki auto, hoćete da kupite auto, možete naći auto za 700 €, ali opet kažem, nije to nešto wow auto, ali eto, možete naći za 700 € auto i manje čak, ali eto za 700 € da kažemo da nije baš nije baš drešina. Karta avionska najniža je, da kažemo, 150 € i to vam dođe negdje oko 2340 € sve za vaš taj prvi dolazak. Ako ste kojim slučajem ne pušač, 2100 €. A ja vam kažem da
ne gledajte ovu cifru da bude to sad tačna cifra koju biste vi poneli, nego na primjer kod 2340 € vi ponesite najbolje 3000 € za taj vaš prvi dolazak. I šta još hoću da vam kažem, ako dolazite porodično, računajte ovo sve nekako duplo. Što se tiče hrane, to možete proći vjerojatno sa 1000 € ako kuvate i to pričam sad za porodično. Ovo računajte sve duplo onda. Ovu cifru 2340 računajte puta 2, ajde da bude tako. Da bi vama lakše bilo, pričam, ipak dolazite u inostranstvo, bolje je poneti i više para, nego doći ovdje i kako se zove, ostati bez novca, a niko vam neće živi pomoći. Čak ni država, ni nikog neće da interesuje to što ste vi došli, što nemate para i što imate takav problem, to nikom ovdje ne interesuje. Iz tog razloga, zato kažem, vi to bolje uduplajte, da budete vi sigurni zbog sebe. Sami i da imate te neke pare, ako nešto ne bude bilo dobro na tom poslu, da možete se vratiti kući, da imate za avionsku kartu. Dešava se ljudi da dođu i da ponesu dosta manje para i onda desi se takva situacija da na poslu nije nešto ok, i onda moraju se vratiti, nemaju para i onda i samim tim prisiljeni su ostanu na tom poslu da rade, dok ne dobiju tu prvu platu, da kupe kartu i da se vrate kući svoj. Zato ja kažem, brat, vi to sve računajte duplo, ovdje je mnogo sve skupo, i zato vam kažem, to je ta neka računica. Sad, ja sam imao te sreće kad sam dolazio, da je poslodavac platio kartu, da mi je dao pare depozit za prvih mjesec dana, za prve plate, smještaj, obezbeđen, auto, prevoz do posla, gorivo, sve sam to imao free. A tako sam ja prošao, ne znam kako ćete vi proći, kakav dogovor imate sa tim poslodavcem za koga dolazite da radite. Moguće da ćete i vi imate možda plaćen smještaj, plaćenu avionsku kartu, prevoz do posla i to. Ovo sad što sam ja naveo ove cene, to su ako vi dolazite u sopstvenoj režiji, ako odmah plaćate stan, treba vam auto do posla, jer vi ovdje bez auta ne možete funkcionisati. Nisam. Teško je mnogo bez auta i ovdje dosta je loše vrijeme i uslovi su baš nisu da idete pešaka na posao ili ne znam biciklom ili autobusom još manje, ne znam, jer uvijek vam treba auto. Tako da, zato vam kažem da računate ti 700 € minimum za taj neki auto da kupite, jer bez auta ste baš zarobljeni ovdje. To je moj neki savjet. Tako da vam kažem, gledajte, ako dolazite, nađite poslodavca koji će vam platiti smještaj, avionsku kartu i da imate plaćeno gorivo i auto do posla. To vam je za početak najbolja solucija. To je moje neko iskreno mišljenje, jer po mom nekom iskustvu, ako vam poslodavac ne obezbedi tu avionsku kartu i tako neke malo pogodnosti, mislim da, što sam već pričao, stan, ne znam i to, mislim da je suludo dolaziti, jer ima da se namočite tu, ne znam, mjesecima da dok vi to sve priuštite, kupite baš je nezahvalno je dolaziti tako, bez smještaja na svojoj režiji i to, mislim da bolje ne rizikujete to po mom nekom mišljenju, da uvijek gledate da je taj posao koji ste našli da imate, bar za početak plaćen taj smještaj i da imate
prevoz do posla. Jer vidjet ćete i sami, ko bude došao da vam ovdje neophodan auto, morate imati auto da bi funkcionisali i mnogo je lakše. Zato vam kaže, brat, ljubim vas puno. I da, i ako uzimate stan, to nisam napomenuo, ako uzimate stan u sopstvenoj režiji ili sobu, gledajte da s tim gazdom koji vam to izdaje, sobu ili stan, da ima ugovor, da se to vodi na njemu. Ta nekretnina, to jest taj stan, kuće, šta god. Jer možete imati problema da date depozit i da vas jednostavno ne primi u stan, da mu uzme depozit, nikom ništa. To sam vidio na nekom sajtu da je policija naglasila da obavezno pogledate da taj što izdaje stan ili tu kuću da li ima ugovor, da tražite ugovor od njega, da potpišete nekakav ugovor sa njim, jer ostaćete bez para. Prevarit će vas 100%, uzet će vam ove pare, niko vas neće zaštititi jer ste stranac. Stranci se baš ovdje nešto dobro ne kotiraju što se tiče ove države, jer to je neki njihov, princip rada i kako već. Zato što se tiče plata, sad imamo na plate što se tiče plate u supermarketu, mislim da su tu po nekim sajtovima što sam pratio, to nemamo nikog naših ljudi ko radi sad u nekom marketu da bi znao tačno, ali po nekim sajtovima je to oko 1800, mislim, 600, 800 do 2000 evra, što je baš malo. Što se tiče butika, ja mislim da je to isto tu negdje ta plata. Da naglasim, u supermarketima rade djeca koji idu u školu, oni uglavnom rade tim supermarketima, tako i u buticima. Što se tiče posla u hotelima, mislim da tu ide od 1800 do 3000 evra. Plata zavisi, a od 3000 evra možda ima, ne znam, šef kuhinje ili menadžer i tako to. Što se tiče mog posla na građevini, pošto sam ja tu na građevini, bavim se time, od kad sam došao 3 godine, tu vam kreće od 2500 pa do 5000 evra plata. U zavisnosti koliko imate sati, koliko sati radite, jer 8 sati vam se računa u redovno radno vrijeme, sve posle 8 ide overtime, to je duplo se plaća. Tako da vam kažem, zato da platite od 2500 do 3, 4, 5000 evra, zavisnosti koliko vi radite vremenski na tom poslu. To je to što bi brat htio da vam kaže i ako imate još pitanja, pišite do u komentarima, pišite mi tamo na Instagram, Vuko je YouTube. Volim vas puno i pišite šta bi još mogao da snimim, šta vas još interesuje da je ispričam tu. Eto recimo što se tiče Islanda ili ne mora biti Island, neka druga tema. I da ne zaboravim šta sam teo reći, imao sam dosta pitanja za ljude, ljudi su me pitali kako bi oni mogli sa našim papirima, srpskim papirima doći ovdje, da bi mogli naći posao. Mogli bi naći posao na crno, 3 mjeseca tipa, jer mislim iskreno da nijedan poslodavac ne bi se zezao sad tu da vam pravi papire, da vizu i ne znam, nije ta čuda, teško da bi neko to prihvatio. Teško prihvataju ljudi nas sa EU papirima, da radimo direktno kod njih u firme, nego radimo preko tih agencija. Zato vam kažem da rizik je doći još bez papira vam.
da ne bi bili s neke strane opet. Možete vi naći poslove, doći, ali neko vas može s neke strane iskoristiti ili ucijeniti, što vam naravno ne treba. Mislim da možda neka druga država da je pogodnija za to Njemačka, tamo da idete Njemačka, Austrija. Tamo je možda bolje prošlo što se tiče tih srpskih papira, a ovdje ja mislim da nije baš za igranje, mislim, nije nemoguće, moguće je, sve je moguće, ali opet, koliko ja znam ja mislim da nikog nisam upoznat da je došao sa srpskim papirima još. Zato vam kažem, nemojte me to pitati kako mogu doći ljudi s našim papirima. Sad je nemoguće. Možda poslije bude nešto da se desi da mogu naši ljudi doći, što bi meni bilo veoma drago, da svi možemo tako negdje otići i u svijet zarađivati. Znam kako je tamo već u Srbiji, kakva je situacija. I ja bih stvarno pomogao svakome, ali nije do mene. I ne bih želio biti u lošem glasu, jer obično kad ljudima pomogneš, onda ti oni kao zabiju taj nož u leđa i kao zezno si ih i ne znam šta. Jer ako ste pratili moja ostala videa, ja sam pričao zašto to ne bi nikad uradio. Ima razlog, ali dobro, o tom potom. Ljubim vas, brat, hvala vam na podršci i šerujte moje videa, subscribeujte se, stisnite ono zvonce, zapratite me na Instagramu, vukoyt i pišite još što god vas zanima. Pa se gledamo nekom narednom videu koji vi budete odabrali da snimim za vas.